Yes, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye aho muherereye hose. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Nta gutinda rero, nta kujya impande n'imande, munyemerere duhite twanzika n'aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru n'ubundi agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu, amakuru aravuga ko mu ijoro ryaraye rikeye hagana saa 7 z'ijoro umujyi wa Uvira wongeye guhungabanywa n'urusaku rw'amasasu, aho umutekano wongeye kuba mukeya, hakaba humvikanye urusaku rw'amasasu menshi mu gace ka Kavimvira ari mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka aho ibi byabereye aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagiye gusahura mu baturage no kubiba, hanyuma rero ngo bikaza kurangira abaturage batabaje. Ubwo rero ngo bazaga gutabaza, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo cyaje gutabara, hanyuma rero aba Wazalendo bikanze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC batangira kurasana no guhangana hagati yabo, hanyuma rero biza kurangira muri imirwano haguyemo abagera kuri 3 bose. Amakuru aravuga yuko izi Wazalendo zari zagiye gusarura hanga ngo zabarirwaga hagati y'8 n'10. Amakuru akavuga ko 3 muri zo zahise zisiga ubuzima hangaha. Amakuru aravuga kandi ko ngo n'umusirikare umwe wo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nawe yahatakarije ubuzima, mu gihe hari n'abaturage bagera kuri 2 ngo bahatakarije ubuzima. Nyuma yuko abaturage rero ngo bagerageje gutabaza abarwanyi, ngo bahise batangira kurasa, hanyuma rero abiza kurangira abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari batabajwe nabo batangira kurasa, ibintu biza gukomera no guhindura isura. Abatanga buhamya bavuga ko iki gitero cyabaye gitunguranye abantu, bakaba rero ngo bari bamaze no kuryama, maze humvikana rero amasasu akurikirana, ibintu byateje ubwoba bukabije mu baturage abo muri aka gace. Bamwe mu baturage bahise bahunga, abandi bikingirana mu nzu zabo batinya gusohoka. Bamwe ngo bakaba batangiye kumva aya masasu, bavuga yuko ibintu muri uyu mujyi wa Uvira ngo ikomeye kandi bihindutse. Bamwe ngo bakaba bakekaga yuko ari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 binjiye muri uyu mujyi. Uvira isanzwe iri mu duce dukunze kugaragaramo umutekano muke, aho usibye imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro abahangana kenshi, ngo ahanagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abantu bitwaje intwaro mu buryo butunguranye, kenshi bakaba bakunze kuba ari Wazalendo. Ibi byongeye kugaragaza ubuzima bugoye abaturage barimo kubamo muri uyu mujyi wa Uvira, aho n'ubundi abatari bake bavuga ko babayeho kuri pressure n'ubwoba bwinshi, bakaba rero ngo abakomeje kurambirwa ibikorwa bijyanye n'imirwano bikomeje kwibasira ibice bitandukanye aha muri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye gutuma ahangaha pressure izamuka ku rwego rwo hejuru. Reka dukomeje n'aya makuru rero, unyemerere aya makuru tuyerekeze Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkubwire yuko umurinzi w'umunyacyubahiro w'u Rwanda yasagariwe n'abanyekongo. Ambasade y'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko hari ushinzwe umutekano ushinzwe kurinda umwe mu banyacyubahiro b'u Rwanda uri muri Amerika wasagariwe n'abashinzwe gucunga umutekano w'umugore wa Perezida Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo guhurira muri imwe muri hoteli zi Washington. Iyi ambasade yemeje aya makuru mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati, umwe mu abagize itsinda ry'abashinzwe umutekano barinda umunyacyubahiro w'u Rwanda warucumbitse muri hoteli ya Washington DC yisanze akuye bitunguranye n'abashinzwe umutekano aba delegation ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri koridoro ya hoteli ikoreshwa na abashyitsi bose. Izo delegation zombi ngo zari zicumbitse muri hoteli imwe.
Ambasade y'u Rwanda ivuga ko nyuma yo guhura n'abanyekongo ushinzwe umutekano w'u Rwanda utari ufite intwaro yabujijwe by'akanya gato n'abashinzwe umutekano b'uruhande rwa leta ya Kongo kugera kuri essentiel. U Rwanda ruvuga ko ibyabaye ari ibintu bitari ngombwa ndetse n'imyitwarire idakwiye kubera ahantu rusange. Gusa yungamo ko nyuma ikibazo cyaje gukemurwa nta kindi kibazo gikomeye gikurikiyeho. Ambasade y'u Rwanda i Washington itangaje ibi nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu muvugizi wayo akanaba ministre w'itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yaraye atangaje ko hari abantu bashatse gucengera muri hoteli y'umugore wa Perezida Tshisekedi Denise Nyakeru acumbitsemo muri uriya murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Patrick Muyaya yumvikanye ashira mu majwi u Rwanda arushinja kuba ari rwo ruri inyuma y'ibyabaye. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye ko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko mu gihe ngo basohokaga bagenda ngo bahuye ni ihohoterwa rishingiye kubafata amashusho no kubabangamira byakozwe n'abantu batazwi. Yunzemo ati nubwo habayeho ubwo bushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryakomeje kwitwara neza yirinda gukora ibyakurura ubundi bushyamirane. U Rwanda rwanenze ko nyuma y'ibyaraye bibaye habayeho kubisobanura nabi kugeza ubwo Minisitiri Muyaya akwirakwiza ibinyoma ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru. Ni ibinyoma u Rwanda ngo rwise ko biteye isoni, ikindi bikaba ngo bikwiye kwamaganwa no kudahabwa agaciro. Ibintu byamaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashinja u Rwanda kugerageza gucengera muri hoteli y'umugore wa Tshisekedi acumbitsemo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hari abantu bagerageje gucengera muri hoteli umugore wa Perezida Tshisekedi yaracumbitsemo mu ruzinduko harimo i Washington. Aha rero bakaba bashyize mu majwi Leta y'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yarayabwiye abanyamakuru ko abamenye amakuru yuko ngo hari abantu bataramenyekana ndetse ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika abariyo ngo amakuru arambuye y'ibyabaye amenyekane. Patrick Muyaya ntiyavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denise Tshisekedi Nyakeru acumbitsemo. Uyu mugabo nta gihamya kandi yatanze yumvikanisha ko ibyabaye bishoboka ko hari uruhare Leta y'u Rwanda yaba ibifitemo. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X asubiza kuri video yatangajwe no ushyigikiye Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuga ko yerekana abakorera Leta y'u Rwanda bashakaga kwica Denise Tshisekedi. Asasimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yabihinyuye abigereranya n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasade. Yongeyeho agira ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mitwe y'inkuru idafite akamaro. Asimwe yashimangiye ko hoteli ni ahantu ngo hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse ngo niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo.
Denise Nyakeru Tshisekedi ari Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye inama yiga ku iterambere y'abana yatumiwemo n'umugore wa Perezida Donald Trump witwa Melania Trump. Ni inama yitabiriwe n'abagore b'aba perezida abatandukanye barimo w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayubaha. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata iyindi sura kuri aya makuru yamaze kujya ahagaragara. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yatangaje ko ngo hari abantu bataramenyekana bagerageje kwinjira mu nyubako ya hoteli umugore wa Perezida Tshisekedi, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, acumbitsemo i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho n'ubundi ari muri uru ruzinduko. Ibintu bikaba byongeye gukomera, ibintu byongeye kuzamba, byongeye kuba bibi cyane, aho Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize mu majwi Leta y'u Rwanda mu gihe kandi bibivugwa umubano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda umaze imyaka myinshi urangwamo kutizerana no gukomeza kw'amakimbirane yashingiye ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro irenga 100 ikorera. Raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye n'izi nzego mpuzamahanga zagiye zigaragaza ko aka karere karanzwe n'intambara zishingiye ku mitungo kamere, politike y'akarere n'imitwe yitwaje intwaro. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nimwe mu mitwe yagiye ivugwa cyane, aho Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bavuga ko ifashwa n'amahanga mu gihe ibirego nk'ibyo abihora abihakanwa ahangaha. Ibi bivugwa bibaye mu gihe hari imishyikirano hagati ya Washington n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bigamije gushaka ibisubizo by'amahoro arambye. Nubwo kugeza ubu nta bimenyetso byemejwe by'iki gikorwa, inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje iperereza yimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye n'abakekwa kubiba inyuma. Reka dukomeje n'aya makuru kandi twerekeze muri iyi nkuru yigaruka ku mugore wa Perezida Neva, ni Festiredi w'igihugu cy'u Burundi. Umugore wa Perezida w'u Burundi yitabiriye inama mpuzamahanga mu bihe byateje impaka ku buryo yakiriwe. Umugore wa Perezida w'u Burundi Angeline Ndayubaha yageze Washington DC ku munsi w'ejo bundi tariki 23 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026, aho yitabiriye inama mpuzamahanga yigamije guteza imbere imibereho myiza y'abana izwi nka Global Coalition for Childhood. Icyakora uru rugendo rwe rwahise ruvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo yakiriwe ku kibuga cy'indege. Nkuko byatangajwe n'ibiro bye, Ndayubaha yitabiriye inama yatumbiwemo n'umugore wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump. Iyi nama ihuza abayobozi n'abafatanyabikorwa baturutse hirya no hino ku isi bigamije iyi nama iba igamije gushakira hamwe ibisubizo ku bibazo bibangamiye abana birimo uburenganzira bwabo, ubuzima n'uburezi. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ko Ndayubaha yakiriwe n'abakozi bake bo muri ambasade y'u Burundi muri Amerika, aho kuba hari abayobozi bakuru b'Amerika cyangwa abategura inama abamwakiriye ku mugaragaro nk'uko bisanzwe bikorwa ku banyacyubahiro b'uru rwego. Ibi byatumye bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko byaba ari ikimenyetso cy'uko uru ruzinduko rutari rufite uburemere bwa diplomasi nk'ubwitezwe.
hari abavuze ko kuba nta muyobozi wo ku rwego rwo hejuru waje kumwakira bishobora gusobanura ko uru ruzinduko rwari urw'akazi rusanzwe rutateganyijwe nk'urw'icyubahiro cya leta. Ku rundi ruhande abandi basesenguzi bagaragaza ko uburyo bwo kwakira abashyitsi mu mahanga butandukana bitewe n'imiterere y'uruzinduko. Iyo ngo atari uruzinduko rwa leta no kuvuga state visit cyangwa urw'akazi rutumwe n'umuyobozi mukuru wa leta, ngo si ngombwa ko habaho kwakirwa ku rwego rwo hejuru ku kibuga cy'indege. Umuryango Global Coalition for Childhood ni ihuriro mpuzamahanga rishyira imbere uburenganzira n'imibereho myiza y'abana ku isi yose. Uyu muryango ukora ibikorwa bigamije guteza imbere uburezi bufite ireme ku bana bose, kugendera ubuzima no kuvuga kurengera ubuzima n'imirire yabo, guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abana no guteza imbere uburenganzira bwabo mu nzego zitandukanye. Inama ikaba yarabaye ku munsi w'ejo tariki 24, ikaba iri no gukomeza kuri uyu munsi tariki 25 Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ikaba ari inama ifite insanganyamatsiko yo kureba ko inzego zitandukanye za leta, imiryango itegamiye kuri leta n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga zafatanya gutegura ahazaza heza akabana. Mu mateka ya diplomasi mpuzamahanga, uburyo bwo kwakira abashyitsi b'abanyacyubahiro bugenwa n'ubwoko bw'uruzinduko. Ni ukuvuga uruzinduko rwa leta state visit rukorwa ku butumire bw'umukuru w'igihugu, rukakirirwa ku rwego rwo hejuru cyane. Uruzinduko rw'akazi ni ukuvuga official working visit rushobora kwakirwa n'abayobozi bamwe ariko ntirugire imihango myinshi. Uruzinduko rwihariye ni ukuvuga private visit akenshi ntirwakirwa ku rwego rwa leta. Abasesenguzi bagaragaza ko uruzinduko rwa nyakubahwa rushobora gushyirwa mu cyiciro cy'inama mpuzamahanga yitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, aho kwakirwa ku kibuga cy'indege bitajya bihabwa agaciro gakomeye nk'uko bimeze ku ngendo zemewe na leta ku rwego rwo hejuru. Nubwo uburyo uyu mudamu First Lady w'u Burundi yakiriwe bwateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, uruhare rwa Angeline Ndayubaha muri iyi nama rufite akamaro mu kugaragaza uruhare rw'u Burundi mu biganiro mpuzamahanga bijyanye n'iterambere ry'abana. Ibi kandi ngo bigaragaza uko ibikorwa bya diplomasi bitandukanye mu miterere yabyo, bityo bigasaba gusobanukirwa n'inzego n'imiterere y'izo nama mpuzamahanga. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mwe mwabanye natwe kuva aya makuru tuyatangiye kugeza ubu ageze ku musozo. Hanyuma rero mwese mukomeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Mbibutsa gukora like. Reba maze kugera hano, unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Mwese rero mugire umunsi mwiza. Bye, ciao ciao.